يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. أهل الله جئناكم قصدناكم طلبناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عينونا تغيثنا بهمتكم وجدواكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عينونا وأعطونا عطاياكم هداياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. ما خيبتم ظني فهاشاكم وهاشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سعدنا إذ آتيناكم وفزنا حين زرناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. قوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. قوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سنحظى سنعطى مزايا من مزاياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سنظرح رحمة تغشانا وتغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. الله حياكم وعين الله ترعاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. الله مولانا وسلم ما أتيناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. مختار شافعنا ومنقذنا وإياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. تحية البركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا صفوة الله. السلام عليكم يا خيرة الله. السلام عليكم يا قرة عين رسول الله. السلام عليكم يا أهل معرفة بالله. السلام عليكم يا من له مقام عالي عند الله. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان مغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل القبور وآتاكم ما توعدون وإنا إن شاء الله بكم لاهقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله. من أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم لا إله إلا الله؟ يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اجعلنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أحسن إلينا وأحبابنا وطلابنا ومن حضر معنا ومن غاب عنا من خواص أهل لا إله إلا الله. واحشرنا وإياهم في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البالية والعظام الناخرة والشعور المتمزقة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل اللهم عليهم روحا منك وسلاما منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين والمؤمنين. يرحم الله منكم المتقدمين والمتأخرين. آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وكتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم
واجمعنا وإياكم في مستقر رحمته يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم مغفرة اغفر لنا ولهم. اللهم إنا وقفنا في مشاهد هؤلاء أوليائك ولنا حاجات يا الله ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمل أملناها، ونسألك اللهم أن تقضي لنا الحاجات وتعجل لنا بالمطالب وتبلغنا جميع المقاصد والآمال، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات، إنك على كل شيء قدير. Fadhol ya ikhwan duduk. Para habaib asatis, suara Syiban jatuh naik ke atas. Lapor. Untuk posisi. Untuk sebelah kiri jatuh diisi dah apa? Ikhwan naik maju ke depan. Maju sebelah sini. Untuk sebelah kiri diisi dah apa? Maju dikit boleh. Maju. الفاتحة يا أنصار وأصحابي وأحبابي أجمعين، ثم إلى أرواح كافة أولئك الأصفياء أقيائك في مشارق الأرض ومغاربها برها وبرها، خصوصا سادة العلماء من أهل المعلى والبقي وأهل الزنبل والفريد وأقدار أجمعين، ثم إلى رسول وحجر الله أحمد بن عيسى عبد الله بن موسى سيدنا العظيم في المقدم محمد بن علي بعلم سيدنا عبد الرحمن السقاف أولاد أجمعين، وأصول وفرج بسادتنا علي بعلمه، ثم إلى أرواح كافة المعالم كتب النافعة مصابين الكتب النافعة من شيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منزومة والصلوات والدعوات ورجال كلهم أجمعين، خصوصا لقراء على كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم وصلواتهم ودعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيام في أوقاتنا، ثم إلى أرواح كافة أولاد أهل هذا البلد أهل فلم دار السلام كلهم أجمعين، خصوصا من دفن ومن أغفر في هذا المقام في المقبرة من سادة أوليائك وسيدنا أبائنا وجدنا كلهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا وجدكم خاصة وأماتنا أمة المسلمين عامة، أن الله يتغشاهم برحمة وصل الجنة، أن الله يدخل في قبورهم روحهم والريحان والبشارة والأمل والشطر الرضوان، أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات من أفعال في الدين والآخرة، يا ربنا أنت الذي وقفتنا بين هؤلاء أوليائك، نوينا بهذه الزيارة بما نواه آباؤنا وأسلافنا الصالحون ومشايخنا ومعلمنا إن زيارة الأولياء وسوء إن الحبيب صلى الله عليه وسلم أدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالنا وأخلاقنا في أخلاقهم وآدابهم، وتكرم علينا يا كريم تكرمت لهؤلاء الأولياء أصفياء أتقيائك حسيا ومعنويا ظاهرا باطنا، على هذه النية الصالحة وما نواه آباؤنا وأسلافنا الصالحون وما نواه شيخنا ومعلمنا وما نواه صاحب الوقت مهجد بالزمن، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر لهم الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأوثان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون،
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة
الفاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وأنعام فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ويحيي العظام وهو رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله حي الموجود
لا إله إلا الله حي الباقي لا إله إلا الله حي دائم دائم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله يا 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 الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ما هللناه من لا إله إلا الله ما سبحنا سبحان الله بحمده وما قلناه يا الله يا الله ما استغفرنا وصلينا وسلمنا على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين في هذه الليلة المباركة في هذا المجلس مبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة
نهديها ونقدم ثواب هذه القراءة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصار وأصحابه وأحبابه أجمعين، خصوصا سيدتنا خبابة خارجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب وسيدنا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وآل بكر فأشهر مبشرين بالجنة وكافة أصحاب رسول الله وأحباب رسول الله وذرية رسول الله وأنصار رسول الله أجمعين. ثم إلى أرواح كافة أولئك الغرب من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا ساداتنا أولئك الغرب من أهل المعلاء والبقي وأهل الزنبل والفريد وقدر أجمعين وأهل حضرموت كلهم أجمعين، خصوصا سيدنا ومولانا المهاجر الله أحمد بن عيسى بيت بن أحمد بن عيسى سيدنا علي بن علي بن عبيد الله علي بن علي خلع القسم سيدنا محمد سيف المرباد وأصولهم وفروعهم. ثم إلى رسولنا ومولانا سيدنا العظام الفقيه المقدم محمد بن علي باعلبي سيدنا علي بن الفقيه سيدنا علي بن الفقيه إخواني مجمعين وصولهم وفروعهم سيدنا عبد الله بالي وسيدنا محمد مولى دويلة وابنه القد الأقطب الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف ومن في رفقاته خصوصا الحبيب محمد بن علي مولى عيدي والحبيب محمد بن سنجم الليل والحبيب محمد بن عمر مريم والأبي بكر سكران وعمر وخضار إخواني جمعين وصولهم وفروعهم والحبيب علي بن بكر سكر عبد الله بن الأكبر حبيب بن عبد الرحمن أين مكاشف بن أحمد شبر الأكبر والحبيب أحمد بن علي بن والحبيب أبي بكر الدين وأخي حسين وإخوانهم جمعين وأصولهم وفروعهم شيخ عمر بن مخرمة عبد الله بن مخرمة فاخر الوجود مولانا شيخ بكر بن سالم أقل بن سالم سليم شيخ بكر بن سالم إخوانهم أجمعين وأصولهم وفروعهم. ثم يرسل لنا بكاتنا قطب الأنفاس حبيب عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن البارس قطب الرشاد وغاث العباد حبيب عبد الله بن علي محمد العداد وابنه علي وحسن وإخوانهم جمعين وأصولهم وفروعهم والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حامد المنفري والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه والحبيب عبد الله بن الأسد عبد الله بن علي الدروس والحبيب أحمد بن زين بن سبيل وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا الصوفيين أينما كانوا في مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى أرواح كافة الأولياء من المعلم كتب النافعة مصنف كتب النافعة وشيخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب ومنزومة وصلوات دعوات مناجات كلهم أجمعين، خصوصا لقراء كتبهم أورادهم وأحزابهم ومنزوماتهم صلواتهم ودعواتهم مناجات في معهدنا في مجالسنا في أيام في أوقاتنا. ثم إلى أرواح كافة الأولياء ذكر الشيخنا بن شباب مسالم في فاتحة الجامعة كلهم أجمعين وأصولهم وفروعهم. ثم إلى أرواح كافة الأولياء من أهل هذه البلدة أهل بالمن دار السلام كلهم أجمعين، خصوصا من دفن في هذا المقبرة الحبيب إبراهيم بن زين بن يحيى والحبيب عبد الرحمن بن حسن الإدريس والحبيب شيخ بن أحمد بن شهاب الدين والحبيب أحمد بن شهاب والحبيب شيخ بن حسن الإدريس والحبيب علي بن أحمد القاف والحبيب عبد الله بن سليم القاف والحبيب محمد بن عثمان المنور والحبيب جعفر بن محسن العطاس محمد بن سليم الإدريس والحبيب علي بن حسين بن شهاب بن سالم والحبيب حسن بن حسين بن سقاف طه والحبيب علي بن عبد الرحمن المنور والحبيب شيخ بن علوي القاف والحبيب سليمان بن عبد الرحمن خيريت والحبيب عمر بن علي الجنيد والحبيب عبد الله بن علي الكاف والحبيب حاشم بن عقيل المرزق والحبيب سالم بن ابراهيم السقاف والحبيب صالح بن عبد الله الهادي والحبيب عمر بن محسن البار والحبيب سقاف بن سالم قطبان والحبيب عمر بن محسن الشاطري والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي والحبيب محمد بن دروس الجفري والحبيب حامد العداد والحبيب صالح بن دروس الكارا والحبيب حسين بن عبد الله القدري والشيخ الياس بن عثمان واحمد بن خميس والحبيب عيسى بن احمد الكاف وكافه اولياء واصفياء هذه التربه. ثم إلى أرواح كافة المقرب من أهل قبة تنكرب وقبة أحمد بن شهاب بن شهاب قبة كندن كواد قبة باب السلام وقبة تلقى سويداء كلهم أجمعين من سادتنا أولياء المقربين. ثم إلى أرواح كافة أولياء من صلى أهل فلنبان خصوصا سيد عبد الرحمن سيد عبد الصمد الفلنباني وكي هجي مسجد عبد الحميد محمد مروغان وكي هجي عبد الله الزاوي يا عبد الله زوج كيمدات أن والأستاذ الأستاذ علي مطيب وكافة المشايخنا والعلماء الصالحين صديقنا من أهل البلدة والحبيب أقل من والحبيب مصطفى الكاف والحبيب
عبد الرحمن بن شال عيدروس وكابتن بن مغار بن أهل هذا البلد أهل فلمبان دار السلام كلهم أجمعين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين أجمعين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم جل وعلا بين أيديهم. اللهم اجعل فكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار سترا لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ادخل في قبورهم روحا والريحان والبشارة والآمان والفرشة والرضوان. واجعل يا ربنا قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل خفرا من خفرات النيران. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم عد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. ربي فكتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم يا محول الأحوال هون حالنا والمسلمين ساد البالغ خاص وأهل فلمبان خاصة إلى أحسن الحال إلى أجمل الحال بحقك يا عزيز يا متعال وبحق مولى بلال وهؤلاء الرجال. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت الغالب برحمتك يا أرحم الراحمين وعلى المسلمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا قبل الفجر
الخائفين
والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع. أتذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا ثبتنا مع الثبات. اللهم هذا منك وبك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب، معاشر الأساتذة، معاشر الإخوان الزائرين والذاكرين الله رحمني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. لك الحمد شكرا يا ربنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاشر الإخوان حاضرين جماعة ذكر زيارة رحمني رحمكم الله.
Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan atas nikmat sehat wal afiat, nikmat waktu luang, nikmat ketenangan, ketenteraman, nikmat bermacam-macam fasilitas kehidupan yang Allah berikan. Allah sempurnakan nikmat-nikmat ini dengan Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita. Sehingga alhamdulillah kita pun mampu berkumpul kembali di tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang penuh dengan rahmat Allah, tempat yang tidak lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, tempat yang mana dikumpulkan di sini jasad-jasad orang-orang yang mulia, ruh-ruh orang-orang yang mulia, para aulia Allah, para salihin yang kita yakini mereka orang-orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat dan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka dapatkan karena mereka mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun menggantungkan insyaallah dengan hadirnya kita di tempat ini menunjukkan kita cinta kepada mereka, para aulia Allah. Mudah-mudahan kita pun diikat oleh Allah dengan mereka, para aulia, dan ikatan ini pun bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma rabutna bihim warabutna bihi sallallahu alaihi wasallam rabtan la tanfaku abada fi hayati dunya fil barzah fil akhirah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah, ikhwani ahbabi rahimakumullah. Melanjutkan kebiasaan kita di majlis zikir ini, majlis ziarah ini, mengambil sedikit keberkahan dari mutiara-mutiara kalam Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang beliau tuangkan dalam kitab beliau yang kecil bentuknya tapi besar maknanya, besar isinya, dan besar qadar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kitab Risalah Adab Sulukul Murid. Risalah kitab kecil, arti risalah itu adab sulukul murid, adab bagi orang yang ingin dekat kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah, ingin mendapatkan kedudukan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup banyak kita bacakan dari nasihat-nasihat Allah Haddad sampai kita masuk kepada zikir fiha syai'an min awsafil murid sadiq. Ikhwan rahimakumullah, kita semua bisa dikatakan adalah orang-orang yang disebut murid. Murid itu yang selama ini kita pahami adalah santri. Ya, ada guru, ada murid. Tapi makna murid dari kalimat bahasa Arab adalah orang yang memiliki keinginan, orang yang memiliki tujuan. Murid yaitu murid gurub min Allah. Setiap orang, setiap hamba Allah, termasuk mereka para aulia Allah, para salihin, para guru-guru kita, kalau dalam bahasa mereka semua juga murid. Orang yang menginginkan sesuatu, orang yang kepengen mencapai sesuatu, yaitu kedekatan kepada Allah, mencapai keridhaan Allah, kedekatan kepada baginda Rasulullah, mencapai kedekatan kepada baginda Rasulullah. Berikut ini Imam Abdul Haddad akan menjelaskan kepada kita beberapa sifat-sifat yang hendaklah dimiliki oleh murid shadiq, yang benar-benar murid, yang benar-benar murid itu yang benar-benar pengen meniti jalan ke jalan Allah. Ya, adalah namanya maslak huda, jalan menuju petunjuk ke jalan Allah. Salik, orang yang sedang berjalan menuju ke jalan Allah. Ada salik, ada nanti di situ mursyid, orang memberi bimbingan kita untuk mencapai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, Imam Abdullah Al-Haddad menyebutkan beberapa sifat murid yang benar-benar murid. Tapi kalau kita perhatikan, ini sifat para aulia, sifat orang-orang soleh. Tapi mudah-mudahan ya ikhwan al-fakir dan kita semua mendapatkan percikan, walaupun mungkin tidak bisa dapat dengan kapasitas yang besar dari sifat-sifat ini. Ya Rabb ya Lid, mudah-mudahan kita mendapatkan bagian, pernah mencapai, pernah merasakan, dan mudah-mudahan sering merasakan. Kalau mereka mungkin itulah kehidupan mereka, sifat-sifat ini. Kalau kita mungkin kadang datang, kadang pergi, kadang dapat volumenya kecil, kadang-kadang dari keadaan kita iman, kita takwa, kita kuat, kita naik mendapatkan sifat-sifat ini dalam volume, dalam keadaan yang lebih besar. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah tidak mengharapkan kita dari apa yang kita baca, yang kita dengar, dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tinggal kita ngukur masing-masing diri kita. Ikhwan rahimakumullah,
Qal Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad khatimah, itu penutup kitab, nadhkur fiha syai'an min awsafil murid shadiq. Sedikit menyebutkan, kata Allah, syai'an, sedikit, ya, sedikit ini tapi begitu besar dan berat. Menyebutkan di sini sedikit daripada sifat-sifat murid shadiq. Ya, kita yang maaf mungkin ngaso selama ini kita sudah jadi orang baik, orang yang istiqomah, sudahkah kita memiliki sifat-sifat ini? Qala ba'dul 'arifina radhiyallahu ta'ala anhum wa nafa'ana bihim ajma'in. Telah berkata sebagian para aulia Allah yang mereka orang yang mengenal Allah, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka dan Allah berikan manfaat untuk kita dengan berkat mereka. Kata mereka para aulia, la yakunul murid muridan hatta yajidu fil Qur'an kulla ma yuridu. Tidaklah seorang murid itu dikatakan benar-benar murid kecuali apapun hajat hidupnya dia bisa dapatkan di dalam Al-Quran jawabannya. Nah, ini sudah mungkin berat untuk kita, tapi bisa kita maknai selagi kita menjalankan hidup ini dengan apa yang kita dapatkan dalam syariat Islam, baik itu ilmu fikih, baik itu ilmu sunnah Rasulullah, itu semua bermuara kepada Al-Quran. Ilmu yang sampai ke kita, ikhwan, kalau kita nak ngupas sendiri Quran, membuka tafsir, itu tidak ada kemampuan. Tapi alhamdulillah dengan yang selama ini antum dapatkan dari bermacam asatis, dengan bermacam ilmu yang mereka sampaikan. Ada yang menjelaskan tentang fikih, ada yang menjelaskan tentang sirah Rasulullah, ada yang menjelaskan tentang hadis Nabi SAW, ada yang menceritakan tentang fadail amal, yang menjelaskan kepada kita tentang ilmu tauhid. Itu semua hakikatnya sumbernya adalah Al-Quran. Nah, kalau kita bisa mengamalkan dari apa yang kita dengar dari guru-guru kita, berarti kita sudah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan ada dalam Al-Quran. Kedua, kemudian beliau mengatakan wa ya'rifun nuqsan minal mazid, dan orang yang dikatakan murid itu menyadari tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Selalu nunduk melihat ngoreksi dirinya, bukan melihat apa yang dia punya kelebihan, tapi kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing. Ya, bukan macam kita ni kebanyakan justru nyingok diri kita ni penuh dengan kebaikan, kebagusan, kesempurnaan, dan selalu melihat kekurangan orang lain. Ini yang membuat kita terperosok dalam kehancuran dan kebinasaan di sisi Allah. Selalu nyingok aib orang, tak pernah kita lihat aib diri kita sendiri. Bahkan Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ya ikhwani, pernah dalam salah satu tarbiyah didikan beliau mengenai cara menjaga hati dari bersangka buruk. Sangka buruk itu tidak boleh suudzon, kata beliau, itu haram hukumnya, walaupun sangkaan kita itu benar. Kita ini kan kadang-kadang pelembang betakoan, ya, kita suudzon sama wong, lalu kita ngomong, nah jingoklah budak itu kaget, nah macam ini. Suudzon kita. Suudzon ini sebenarnya tidak boleh disebutkan, ikhwan. Dia ada di hati kita, tapi sudah musibah. Apalagi kalau kita sebutkan, itu bisa menjadi seakan-akan fitnah. Nah, kita ni yang kacaunya ini, pas betul benar-benar budak itu sesuai dengan zonnya kita, misal, nah jangan nak budak itu caknya nak ngejo ke sendal di belakang tu. Tak benar ni budak tadi maling sendal. Nah, benar tak ujian aku tu? Langsung itu benar tak ujian aku? Tak percaya kamu. Padahal yang kita omong itu haram. Seuzonnya kita tu buruk, menunjukkan hati kita ni kotor. Kalau hati bersih tak akan masuk yang kotor. Suudzon itu kata Rasul, wa in kana shawab, walaupun benar tetap haram hukumnya. Apalagi kalau salah. Tapi husnudzon wa in kan khata, walaupun salah tetap mulia. Walaupun salah kita husnudzon. Ya, ada orang keluar nunduk-nunduk depan batang itu. Mungkin dia menagi sendalnya, mungkin dia ada barang yang nyampak. Tak terlintas kalau hati yang bersih cak itu, ikhwan. Yang nyingok yang aneh-aneh itu tidak terlintas yang buruk. Karena hati yang bersih muncul dalam pikirannya pun yang bersih. Seperti Rasul mengatakan, idza salahat sairul jasad. Kalau hati itu bersih, maka pikirannya, pandangannya memandang bagus kalau. Tapi kalau yang suudzon, hobinya suudzon kotor, maka nyingok uang berjalan pelan, nunduk-nunduk. Nah, ini cak ngejo ke sendal budak itu. Nunduk nian, maka stop pula, duduk. Nah, cak nukang sendal. Kotor hatinya, maka pandangannya juga kotor, pikirannya juga kotor. Nah, balik masalah suudzon tadi, kata Imam Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi, kalau kau nak suudzon, kata beliau, suudzonilah diri kau dewek di saat kau sedang berbuat kebaikan.
Apa maksudnya ikhwan? Sekarang nih contoh, minta maaf ikhwan, Al-Fagir yang duduk sama kamu di sini, macokan kitab ini, kamu semua yang datang di tempat ini, tanya sebenarnya tujuan anak datang ini nak ngapa? Apa dak kelemahan karena Ustaz sudah 2 kali ngejuk jatuh jadi dak lemak dak hadir Ustaz Jingo? Apa maaf lebih pokok lagi cuma nak ngejuk ke makan malam di sini? Apa cuma nak ngajari kawan? Apa cuma yang daripada nganggo katik gawi duduk di sini? Nah, suuzon diri kita. Suuzoni diri kita sendiri dulu. Kemarin ada majlis jauh tahan aku ancap, sementara ada majlis dekat kampung aku dak datang. Ngapo dia aku macam itu? Suuzoni diri kita. Ada majlis di kampung kita dewek kita dak datang, tapi majlis tempat orang lain datang. Ada sebab apa ini? Ketika hujan deras aku masih mentu, ketika tidak hujan aku tak mentu. Ada apa sebabnya? Nah, suuzonin diri kita. Sibuklah kita dengan mengurusi diri dewek. Itulah yang kata Rasulullah, beruntung tuba liman syaghalahu an uyubin nas. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, beruntung wong yang disibukkan ngurusi dirinya dewek, aib dirinya sampai tidak sempat ngurusi aib wong lain. Nah itu. Jadi kita menyadari kekurangan kita ikhwan. Banyak Allah ikhwan, banyak sekali. Kalau kita nak dijingokkan, kita ni cuma casing kebanyakan. Duduknya kita di majlis, solatnya kita bahkan beda dengan mereka orang-orang soleh. Dari awal solat sampai habis solat kita banyak lalainya. Lalu wa istaghni bil maula 'anil 'abid. Nah, ini lagi. Ya Allah, akrimna ya karim. Seorang murid yang hakiki itu dia tak pernah bersandar kepada makhluk Allah, tak pernah bersandar dengan manusia. Dia rasa cukup ada Allah tempat dia bersandar, ada Allah tempat dia berminta, ada Allah tempat dia bermohon, ada Allah tempat dia melindungi dia. Tak pernah dia berharap dengan manusia. Ikhwan, siapapun kita kalau galak berharap dengan manusia, siaplah untuk kecewa dan malu kita di hadapan Allah ikhwan. Mereka para awliya Allah sampai disifatkan Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau macam kami ni, nastaghfirullah wa natubu ila, mungkin kami ni banyak orang baik-baik galak mensupport dakwah kami, misal ada fulan dan saya ngerasa aman ada orang ini, sampai saya lupa sama Allah kalau sebenarnya yang ngenjuk itu Allah. Ketika ada orang 5 ini terus terkabar bahawa 2 orang ini bakal pindah tempat ke Medan Sikok, ke Solo Sikok, mulai saya ketar-ketir, nah kau baca susut ini pemasukan majlis, baca susut donasi untuk majlis. Karena kita iktimat kita bersandar dengan manusia. Tapi kalau mereka para solehin idah, nah ada 5 hilang 5, mereka tetap mantap hati mereka. Ngapa? Hakikat yang ngenjuk adalah Allah. Ketika si fulan datang pamitan, beb minta izin aku nak pindah hijrah, beb hijrah ke mana? Ke Solo. Nah, ngapa sampai itu harus hijrah ke Solo? Kaki cak mana majlis? Walaupun mungkin tak terucap, ada rasa bingung, rasa takut. Oh, mak mon itu ustaz model macam itu ya? Ustaz yang model macam itu mak mana muridnya kaki? Ya, iktimad Allah. Ngasa cukuplah ada Allah. Nah ini yang kita kadang-kadang tidak memiliki ikhwan. Ini yang kadang-kadang kita tidak memiliki. Tapi dikatakan oleh ulama kita, ikhwan masuk jangan depan pintu, masih banyak kosong sebelah kiri. Tolong diarahkan, kasih jalan. Jangan depan pintu. Masuk ke kiri kosong. Jatuh. Man i'tamada bil asbab hujiba lahul musabbibul asbab. Siapa yang bersandar dengan sebab. Sebab itu ya manusia, boleh jadi harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, atau alat, atau sistem, atau teori yang kita anggap itu sebab. Kadang-kadang kita ngerasa aman. Ya, ketika sudah ada sipulan sudah aman, beres galau-galau kita. Lancar insyaallah aja kita. Tapi kita lupa, walaupun ucapan kita ada nyebut insyaallah, tapi kita lupa. Mereka itu semua makhluk Allah yang kita sandarkan. Seharusnya kita berharap hanya kepada Allah. Ketika kita menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah, Allah akan lebih senyum kepada kita. Kau serahkan urusan kau sepenuhnya kepadaku, akan kau urusi segala urusan kau. Tapi ketika kita nak ngatur dewek, nak nyari sumber rezeki dari si A, si B, si C, sampai kita lupa kalau yang itu adalah Allah, maka ya sudah, dari orang itu carilah kau dewek, kata Allah. Ya, tapi ketika kita nyerahkan sama Allah, dari manapun min haitsu la nahtasib akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bersandar dengan teori, dengan manusia, dengan apalah yang kita harapkan, maka kita akan merasa susah hidup ini, ikhwan. Wa yastaghni bil maula 'anil 'abid, merasa cukup dengan adanya Allah, tak lagi berharap dengan manusia.
Ya, tidak lagi berharap bukan berarti kita tidak butuh sama manusia. Kita hidup di dunia, hidup semua saling memenuhi, saling mengisi kekurangan. Tapi iktimad kepada Allah, bersandar kepada Allah. Berikhtiar itu boleh, bukan sunnatullah, tapi menentukan hasil adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dak katik segitunya gara-gara ada ini pacak berhasil, katik ini tidak pacak berhasil. Teori ini tidak terpakai di kalangan mereka para aulia Allah. Mereka lebih meyakinkan masya Allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah terjadi akan terjadi. Kullu amrin ta'ti bi awqatiha la bi asbabiha. Kata Imam Al-Haddad, segala perkara itu pasti terjadi. Apa yang sudah ditentukan Allah tepat pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, bukan karena adanya sebab atau tidak ada sebab. Belum ada sebab boleh jadi datang apa yang kita harapkan. Sudah kumpul sebab segala macam, tapi boleh jadi tidak terjadi apa yang kita harapkan. Ma'asyar ahbab, lalu wa yastawi indahu adh-dhahab was-sa'id. Wah, ini lebih barat lagi. Ya, tidak ada sama sekali cinta dunia berarti. Ya, di matanya antara pasir dengan emas itu sama baik. Macam ada gitu. Di mata kita antara emas dengan batu itu sama baik. Artinya dunia itu kalaupun hilang dari kita, kita tidak akan rasa susah. Jujur bahwa kita ini masih manusia yang sangat lemah. Begitu datang suatu kenikmatan dunia kita senang, begitu hilang kita sedih. Berbeda dengan mereka para aulia Allah. Ketika datang dunia kepada mereka, mereka biasa-biasa baik. Bahkan tidak sedikit justru membuat mereka ketakutan. Takut terjebak, tertipu dengan dunia yang datang kepada mereka. Kalau kita justru berharap ketika dunia itu hilang, mereka tidak sedih, bahkan gembira karena selamat dari fitnah dunia. Nah, mampukah kita dengan mengkondisikan antara emas dengan batu itu sama di mata kita? Sulit ikhwan, tapi bisa dicapai. Itulah hakikat zuhud itu seperti itu. Idza fagat minka syai' ma takrah. Kalau hilang sesuatu dari engkau, tidak membenci keadaan itu. Tidak kita sesali, apalagi sampai nyala ke wong gara-gara kau lah hilang ini hilang itu, gara-gara kau tidak dapat ini dapat itu. Tidak, dia kembalikan yang ngenjuk itu Allah, yang tidak ngenjuk itu Allah. Memang sudah takdir Allah, tidak dapat dia sudah takdir Allah dapat, alhamdulillah. Bahkan mereka ada magolah semboyan orang-orang soleh itu, nahnul gham idza fagadna syakarna, idza fagadna syakarna wa idza hasalna atharna. Kami adalah kelompok yang kalau tidak mendapatkan suatu nilai dunia, kami bersyukur pada Allah, dan kalau kami mendapatkan bagian dunia, kami bagi-bagi, kata mereka. Ya, kalau kita ini masih alhamdulillah, nahnul gham idza hasalna syakarna idza fagadna sabarna. Kalau kita mencapai ini sudah bagus ya kawan. Kami adalah kelompok manusia yang kalau dapat bagian dunia kami bersyukur, kalau tidak dapat kami sabar. Nah, itu derajat kita. Jadilah ya, tidak dapat sabar, tidak ngutuk. Kalau dapat kita bersyukur, tapi tingkat mereka di atas lagi. Nahnul gham idza fagadna syakarna. Kalau kami tidak dapat dunia, kami bersyukur. Kalau kami dapat atharna, kami akan bagikan pada orang lain. Itu mereka para aulia Allah. Tidak ada tersimpan pada hati mereka. Dunia itu cuma di tangan mereka untuk dilepaskan kembali. Beda dengan kita ya kawan. Allah. Yang tiba beli motor, atau motor yang lecet dikit, mobil yang lecet dikit, mulai jadi pikiran, ngapalah, siapalah yang jahat sama aku nih. Padahal aku nanggung tempat itu aman, biasa yang ngapalah. Sampai nak mikir ke masang CCTV. No. Ya. Kita juga kadang-kadang ikhwan, uang yang benar-benar naudzubillah hiris terhadap dunia. Bawa mobil belagak, mobil mewah, dak galak ditombol, dak galak nombor, pendap ke di garasi. Kebetulan lagi macet, lagi kadang-kadang uang itu nombor dak sengaja karena dua ngerim depannya, juga tersenggol dikit baik, tahan stop, tahan jingoknya, mana lecetnya, tahan digibutnya tengah jalan, sampai macet kalau jalan-jalan. Padahal segaris baik, cuma ya Allah. Na'udzubillah min tilkal bala wal musibah. Itu musibah besar ikhwan. Hammuhum wa ghammuhum cuma urusan lecet segaris. Diribut kenyo langsung. Sampai macet. Nak berdamai sampai ngundang polisi cuma gagas segaris. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, yang seperti itu mengerikan ikhwan. Kita pengen kita ketika antum naik mobil Alphard, ya, dengan naik mobil angkot, wallah nikmat sama kata Rasul. Tak katik ngasuh bangga, naik Alphard bangga lah. Naik angkot sama baik. Naik mobil tadi ngok nasi tadi, apa nama apa?
pick up. Ya, sama naik mobil BMW barangkali sama baik. Yang penting aku nyampe ke lokasi. Yang penting aku bisa duduknya nyaman. Tapi kalau orang yang dunia hubri, wah, naik Alphard bangga, luar biasa. Naik mobil mewah bangga. Na'udzubillah. Kita bersihkan hati kita dari yang seperti itu, ikhwan. Wa istawna bil maula 'anil abid wa istawi 'indahu adz-dzahab was-sa'id. Itu berat, tapi insyaallah mudah-mudahan kita pernah nyicipinya. Ya, mudah-mudahan kita pernah mengalami ketika dunia yang nak kita tunjuk orang tahu tak jadi. Tidak kecewa kita. Ya, pernah tak? Ada orang janji nak tunjuk ente duit, nak tunjuk ente sarung, nak tunjuk ente baju, nak tunjuk apalah, atau nak nyumbang majlis kita, nak nyumbang pesantren itu. Tahu-tahu tak jadi. Hati ente tidak berubah sama orang itu. Baca tak? Tetap ketemu ahlan wa sahlan, bipo kabar, salaman, tetap tegur ngobrol. Apa pendendam? Janji pengen tunjuk idah. Janji pengen tunjuk idah. Nah, dipindam sini. Oh, berarti orang ini tidak sadar. Yang ngenjuk itu Allah, yang tidak ngenjuk juga Allah. Nah, kalau kita mampu, ikhwan, ketika ada orang yang berjanji untuk ngenjuk kita, nolong kita, tahu tak jadi, kita tetap tidak ada sedikit pun tergores di hati kita. Tidak ada gesekan sedikit pun sama dia. Wallah, ini nikmat. Mencicip kita nikmat hati-hati mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Wal murid man hafizul hudud. Murid itu adalah orang-orang yang menjaga batasan-batasan yang ditentukan Allah. Apa yang diharamkan jangan diterobos, apa yang tidak boleh jangan dilakukan, apa yang bahkan dimakruhkan pun jangan kita kerjakan kalau kita pengen dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah. Kam wa kam minas salihin, berapa banyak orang-orang soleh itu sampai pernah mengatakan ma amiltu makruh wala hatra fi bali. Sepanjang hidupku alhamdulillah tahadutsan nikmah, tabajjuh bukan sombong. Aku tak pernah melakukan perkara yang makruh, bahkan terlintas di pikiran aku pun tidak. Itu derajat mereka para aulia Allah. Kalau kita pacak ngomong alhamdulillah ana sepanjang hidup semenjak balik sampai detik ini tak pernah melakukan yang haram, bahkan terlintas pun tidak. Masya Allah, wali itu pasti. Ya, wali Allah. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf radhiyallahu an, pernah beliau mengatakan tahaddusan li ni'mah, tabajjuh, bukan takabur, bukan tafakhur, bukan sombong, bukan angkuh. Apa kata beliau? Alhamdulillah mundu mumayyiztu ma taraktu salatul jamaah qad. Atau kama qala alhamdulillah kata beliau, semenjak ana mumayyiz, bukan balai. Mumayyiz itu umur sekitar 9-10 tahun. 9-10 tahun atau 8 tahun sebagian sudah mumayyiz. Tak pernah aku meninggalkan sholat berjamaah sampai detik ini, sampai hayatnya. Sallu ala Nabi. Kalau kita pacak ngomong alhamdulillah umur kita lah sudah 40, alhamdulillah semenjak balik haji tahun 2000 sampai detik ini anak tak pernah sholat kecuali berjamaah. Woi, masya Allah kita nikmat. Balik haji tahun 2000 sampai hari ini tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Masya Allah. Oke, misal Habib Abdul Qadir tadi. Dari semenjak mumayyiz, ikhwan, belum balik, dididik oleh orang tuanya, tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Kita terhadap wanita, sudahlah budak belum balik juga, tak berdosa. Bukan cuma tak sholat berjamaah, tak sholat pun masih kita lepaskan. Ya, kadang-kadang macam itu. Anak kita belum balik juga, sudah biarlah dulu. Capean semalam dia begadang, mungkin ini atau itu, atau dia lagi tak sehat. Itu biar. Tapi Abdul Qadir dididik oleh abahnya jangankan untuk meninggalkan sholat, meninggalkan berjamaah pun tidak diizinkan. Masyaallah ahbab rahimakumullah. Wa waffa bil uhud, dan seorang murid yang shadiq itu selalu menepati janji. Hati-hati ikhwan, jangan gampang-gampang muat janji. Walaupun kadang-kadang kita ini memang disunahkan yang sudah pasti insyaallah kita mampu pun dibarengi dengan kalimat insyaallah. Ada undangan minggu besok, kebetulan kita kata undangan, cuma inilah undangan. Dan kata hal-hal yang pacak menghalangi insyaallah. Kita pikir oh, bagus kata masalah kata ini kata itu kasih insyaallah hadir. Ustaz jatuh beb aduh ya akhi kata hadir yang saya bisa insyaallah. Insyaallah ana hadir. Ya, kita tak tahu. Boleh jadi hari ini kita tidak melihat tidak ada sesuatu yang menghalangi, besok tiba-tiba datang sesuatu yang menghalangi. Nah, apapun janji itu ikhwan. Ya, nak mayar hutang, nak ngenjuk hadiah, nak bantu uang, nak datang ke rumah uang, biasakanlah dengan kalimat insyaallah. La ilaha illallah wa fa' bil uhud. Jangan sampai kita memiliki sifat munafik, ya, selalu mengingkari janji.
wafa bil uhud. Kalau orang itu selalu menepati janji itu berarti murid yang hakiki. Wa radiya bil mawjud. Nah, ini juga ikhwan. Ya, sifat ini harus kita miliki juga. Ridha dengan apa yang kita punya. Nerima dengan apa yang Allah berikan dalam makna qanaah. Ya, orang dapat 10 kita dapat 5, alhamdulillah. Kita banyak-banyak nunduk ikhwan sehingga kita bisa bersyukur. Kalau kita tidak nunduk nyunga, tomak, rakus akan muncul pada kita dan kita lupa dengan nikmat Allah. Rasul mengatakan idza ra'aita rajulun faddalallah bil mal wal khuluq fanzur ila man asfala minka. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau melihat ada seorang yang dilebihkan Allah hartanya atau mungkin jabatannya, kedudukannya dan juga rupanya, lagak, ganteng, kaya, fanzur ila man asfala minka, tundukkan pandanganmu jingok wong yang lebih parah dari kau, wong yang lebih miskin dari kau, wong yang lebih susah dari kau, wong yang lebih punya penyakit dari kau. Maka di situ kita bahkan ya Allah alhamdulillah. Yang Palembang tuh untung, masih untung. Ya. Masih untung walaupun rumah kita kecil, ya, kita sudah tidak lagi maya kredit rumah. Si fulan rumah besar tapi masih muter bening kepala hampir dari nyari duit untuk mayar rumah. Kita punya motor tahun 2019. Alhamdulillah. Si fulan motor tahun 2014. Batuk-batuk kita masih lancar. Yang punya motor nunduk jengok yang punya sepeda, yang sepeda nunduk lagi jengok yang jalan kaki. Wahakadha. Ya, kita banyak-banyak nunduk sehingga kita bersyukur kepada Allah SWT. Antum yang punya pekerjaan penghasilan cuma 1,5 juta sebulan, syukur ikhwan. Berapa banyak ikhwan kita tidak punya penghasilan seperti itu. Untuk mencari 20.000 sehari pun susah mereka. Kita masih dapat hitungannya 50.000 sehari. Jangan nyungak kawan kita punya penghasilan 4,5. Nyungak kawan yang punya penghasilan 6 juta sebulan. Kita akan lupa dengan nikmat Allah tadi. Nunduk, jingok alhamdulillah walaupun aku macam ini gawean tapi masih ada penghasilan. Masih pacak ngejuk anak bini aku makan. Si fulan ngutang sana ngutang sini tidak habis-habis, gali lubang tutup lubang. Penghasilan tidak tentu, kadang tidak dapat duit sama sekali. Syukur ikhwan, usykur rabbak ikhwan. Syukuri nikmat Allah. Anta baru disebut seorang murid. Tapi kalau kita nyunga, kita akan lupa dengan apa yang di tangan kita. Tidak ada rasa syukur. Na'udzubillah min dzalik. Wa radhiya bil mawjud was sabr 'anil mafqud, dan bersabar atas apa yang tidak kita dapat. Bersabar dengan apa yang tidak kita dapat. Yang tidak kita dapat bagiannya sudah sabar. Memang bukan bagian kita, jangan nyala ke gara-gara ini, gara-gara itu. Alladzi gusim lak hasilin ladaik, yang sudah bagian kita pasti kita dapat. Alladzi li ghairik la yati ilak, yang bukan bagian kita tidak bakal datang kepada kita. Ma'asyal ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Kita tutup dengan satu cerita, cerita nyantai tapi ada hikmahnya. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, tentang makna syukur. Uang itu kalau tidak ada nunduk, tidak nyingok kepada yang di bawah, tidak bakal ngasup puas. Memang itu sifat manusia. Sampai Nabi mengatakan manusia itu kalau sudah punya gunung emas kok masih nak nyari gunung emas lain lagi. Tanyalah uang yang, maaf ikhwan, pedagang-pedagang atau pengusaha yang punya penghasilan sehari itu pemasukannya 6-7 juta. Begitu suatu hari cuma dapat 3 juta, mentak kepalanya, ngapo dapat 3 juta lah, 3 hari ini tidak nyampe 5 juta terus. Padahal penghasilan bersih itu. Dia lupa ada yang cuma dapat sehari 30.000, ada yang sehari 300.000, ini 3 juta. Dia biasa dapat 6 juta. Dagangannya masya Allah, cabang tokonya banyak. Begitu dapat biasa 6 juta, 5 juta paling kecil, kadang sampai 7-8 juta. Tiba-tiba dalam 3 hari terakhir cuma dapat 3 juta. Mulai dia mengkerut keningnya, marah terus sama anak buahnya. Mulai berpikir yang aneh-aneh, ngapa pacak macam ini, ada apa? Padahal dia tu dapat ikhwan 3 juta tu bersih. Nah inilah kejadian. Ya. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, kita ambil contoh namanya Katok lah, minta maaf anak pakai nama si Jul sama si Udin, anak paling teman pakai nama Doi kok ini. Jul sama si Udin. Nah, si Jul ikhwan, si Jul ini orang kaya, punya toko, anak buahnya 5, anak buahnya begawi, dia punya toko, penuh barang di tokonya. Pemasukan setiap hari itu 6 juta, paling kecil 5 juta, kadang sampai 7, 8, 9, 10 juta. Subhanallah. Tiba-tiba datanglah entah sebab apa, penghasilan 3 hari betul-betul 3 juta. 3 juta. Mulai munek kepalanya.
jadi hunyamnya, jadi pikirannya ngapu pacak menurun omset nih. Biasanya paling kecil 5 juta, 6 bahkan sampai 10. Ini hari libur sepi. Biasanya sampai ada apa lah ini. Mulai kasak kusuk ada jangan sudon, langsung sudon dia. Jangan-jangan tetangga sebelah, jangan-jangan ada yang ngembek langganan anak, jangan-jangan macam-macam. Sampai dia hunyam sumpah. Subhanallah, ketemu dengan seorang ustaz. Ustaz ini dekat sama dia, berkawan sama dia, dan tahu tentang posisi dia dengan dagangan dia tuh, wong yang sukses dagang. Jadi ketemu ustaz tadi, si Joni cak gaya hunyam macam itu. Ustaz ini namanya Udin, Ustaz Udin. Jadi Ustaz Udin ngomong, Jol, apa kau ni cak hunyam macam ni? Iyo, anak ni tak tahu lah. Sampai kadang tak acak tidur anak ustaz. Loh, mak mana itu? Apa yang kau fikirkan? Ya tak tahu juga. Toko ni rasa bingung juga, anak ngapo pacak berkurang penghasilan. Kau biasa penghasilan berapa? Ya paling kecil 5 juta, 6 kadang sampai 10. Inilah 3-4 hari 3 juta cuma dapat. Masya Allah, jual Ustaz alang kegila budak ini. Ya, Ustaz Udin dalam hatinya, penghasilan 3 juta sudah membuat dia tak acak tidur, gelisah, bingung, makan tak nafsu. Ya, kalau sudah hiris dengan dunia, ikhwan, dikit berturun, jangan ke 3 juta, biasa 5 juta jadi 4,5. Jadi pikiran dia ngapa pacak macam ini. Cari sebab apa kamu melayani kurang bagus, marah cepat semua anak buahnya, dah acak tidur dia gelisah. Akhirnya sudah, aku besok main ke toko kau katanya. Besok aku main ke toko kau. Main Ustaz Udin tadi ke toko si Jol tadi. Dijengoknya Masya Allah, toko tu barangnya penuh. Ya, wong belanja masuk keluar ada. Nah dijengoknya ada 2 kok anak buahnya tadi sedang nyantai duduk di situ. Kau nak tahu tak sebabnya, kata Ustaz Udin tadi? Ya aku pengen tahu nih Udin, cak mana caranya Ustaz? Kabagian sudah. Sebabnya ada saudara gigi kau tu lah. Mak mana itu Ustaznya? Ya sudah, ini bela. Kau ambil amplop 2 kau, isi ke duit 900.000. Terus, nah kau tunjuk ke budak 2 kau itu, anak buah kau tu. Maksudnya Ustaz, sudah melak ibadah. Kau tunjuk ke, kau tutup amplopnya, jangan kau lem ke, lemnya biar jangan dibuka. Isilah 900, kaget pas nak balik kau tunjuk ke anak buah kau 2 kau tu. Si Joni sama si Tono, anak buahnya ni. Nah, kau pas nunjuk tu nah, ini baiklah kamu 1 juta sewang. Jangan ngomong 900. Njuk tahu ini hadiah dari aku 1 juta sewang buat kamu, nikmatilah untuk kamu dengan keluarga. Mak mana itu ngasuh mulai nambah gisan ngunjuk uang duit ini. Dia lagi kesusahan dengan duit. Kau nak tahu dah sebabnya? Ya sudah nurut anak ustaznya. Dah. Pas sore balik ustaz tadi. Sore nak mentuk duit 900 ni 1.800.000. Mikirin kagak hilang duit ini. Ustaz yang juga tahu apa dia rahasianya. Cuma dia masih yakin dengan ustaz tadi, kawan dia tadi. Mbaknya amplop besar, isinya duit 900. Panggilnya si Joni sama si Tony. John, Tony sini kau. Apa bos? Nah, ini aku nak nunjuk kamu hadiah. Timo kalah, nikmatilah, ajaklah anak bini kamu makan lemak-lemak. Oi bos, benar bos? Iya katanya. Tak benar bos ini. Nihan katanya. Nah ini 1 juta buat kau, 1 juta buat kau. Simpenlah. Langsung masuk ke jaket. Nak balik budak ni. Masuk ke jaket. Dapat 1 juta. Dapat pernah. Ini bos dia ni. Gaji sehari cuma 50, 75. Ini bos kerja 1 juta. Sudah. Pas balik, belum balik sampai tengah jalan, Menggi tahan nelpon bininya. Siap ke budak-budak, mandilah kamu. Insya-Allah habis maghrib kita langsung jalan. Kemana Pak? Abah dapat rezeki. Kita makan tempat lemak, kita masuk mall hari ni. Ya ayo ikhwan. Bininya langsung ngumumkan anaknya, mandilah kamu cepat. Abah kamu dapat rezeki saya ni, nak ngajak kita makan lemak, berjalan. Mana ibu? Iya mah, iya nak cepatlah makan. Siap kalau makan dengan baju rapi. Sudah pas sampai rumah si Tony sama si Joni tadi ceritanya mirip sama ke lah. Kalau kamu nonton TV, ini lokasi A, lokasi B. Jadi pas balik, langsung si Joni tadi ganti baju, mandi dia. Habis mandi, pakai baju rapi. Langsung terpikir dengan duit tadi. Mbaknya, ada duit tadi di jaket tadi. Bukanya dia hitungnya 1, 2, 3, 900. Ngapa jadi 900 nih? Bos ngomong 1 juta. Langsung jadi bening dia. Kemana lah 100 nih? Kemana lah 100 nih? Sampai dia nunduk nyengok. Kalau nyampah. Padahal dia mentuk, hitungnya masih di amplop tu lah duit. Sampai akal orang tadi tu
100 ini. Kalau nyampa, dihitungnya lagi, dibentuknya amplop tadi, duit hitung sampai amplop itu cek pok. Kalau menyampa 100, dak hati. Pikir ya Allah di manalah 100 nih. Bos nunjuk 1 juta, ada 900 ya. Kalau nyampa depan toko tadi, kalau nyampa depan toko, apa di lampu merah, mulai kesenangannya hilang sudah ikhwan. Datang unyam, gagal 100.000 hilang. Tahunya dia 1 juta kan? Nah, anak bini mulai curiga, nah ngapa abang ni cak lesu-lesu ni bang? Tak, sudah siap kalau kamu sudah. Teleponlah Gokal. Telepon Gokal lah datang, dia masih muter-muter ke rumah, nyari depan pintu. Anak di mobil dia masih nyengok pintu, sampai nyengok bawa pot, nyengok lagi sampai senternya pakai HP. Kalau nyampak di got depan rumah, cari duit 100. No ngapo abak tu jimat itu? Tak tahu juga jimat. Ngapo abak tu macam itu? Oi bah cepatlah bah, Gokal ada yang nunggu. Yo. Sudah naik mobil. Naik anaknya senang kalau gembira, anaknya ngomong wah lo makan di mana bang, restoran bang, gitu bang. Yang dia mikir manalah 100 tu, manalah 100. Apa nyampak di toko tadi, apa lampu merah, apa masih di amplop tadi, padahal amplop sudah di. Anaknya belincak, bini belincak di ngenung di mobil ikhwan. Sampailah masuk restoran, duit 900 megang. Hilang 100 menjadi punyanya dia. Hampir masuk restoran, mesenlah kawan, mesen apa? Masih dia mikir kemana lah? Apa si Johnny mungkin? Nah mulai. Nah keadaan ini sama si Tony juga. Sama si Tony juga muka amplop isinya 900. Mengapa 900? Bos ngejual 1 juta. Mungkin aku tadi pas turun tadi itu nyampak. Nyarilah depan rumah, nyarilah di jalanan. Sampingnya tadi subhanallah nak makan dia nyarilah restoran dekat pasar. Anaknya lo sudah dapat makanan, bini dapat makanan. Nak bini aku kamu duduk lama di sini, abak do gawe dengan. Ngapo? Diancapnya toko tadi malam hari. Kalau penyampak di depan toko 100 tadi. Tuh. Datang dia. Si Johnny cak itu juga. Ketemu 2 hamba Allah nih depan toko. No, John ngapa kau di sini? Kau juga ngapa di sini? Jojo kau ngapa dia? Nyari duit 100. Aku juga nyari duit 100. No, ngapa pacak sama ni? Iyo, bos ini 1 juta kan? Isinya 900. No, ngapa pacak sama ni? Hilang di mana? Itulah aku pening ni. Hilang di mana lah 100 itu? Sampailah dah acak tidak ikhwan. Balik anaknya senang-senang jadi hilang juga senangnya. Dia dak makan dak apa. Balik anak selesai makan udah mayar balik rumah. Sampai rumah masih mikir ke 100 dia. Mak bro, wajar budak bergaji 75 sehari. Dapat 1 juta dari bos, hilang 100. Sampai dah acak tidur dia. Sampai larut malam baru tidur. Yang bos tadi si Jul tadi mikir apa dia lah hikmahnya. Duit tu jelas lah lagi tak habis duit. Si Johnny istri pasti lah ngabisi duit tu, siapa untung aku je. Sudah sampai besok ikhwan. 2 hamba Allah tadi Johnny Stone karena tidurnya malam mikir ke duit 100 tu di mana. Sampai masuk bilik, padahal dia dengar duit bilik, nyari di bawah bantal, bawah kasur, cari 100 tadi. Sampai tidur lambat, gagal terlembut lambat, habis sembahyang subuh tidur lagi. Ke toko pun terlambat 2 hamba Allah ni. Biasa 2 budak ini muka toko, ini bos yang muka toko. No, kau ngapu budak 2 ini terlambat? Apa semalam tu senang-senang kedaluan? Pas datang masuk, no, si Tony datang, si Jul datang dengan lesu kawan. Oi Tony, Johnny, ngapu kamu cak gahi lesu-lesu kan ni? Kan dapat duit 1 juta semakin. Tak senang-senang apa? Hai bos, senang tapi hilang rasa senang tu. Ngapo? Bos kena jadi 1 juta, hilang 100 bos. Si Tony juga retak. Oh, tapi masih bingung gajian. Si Jul ni nak dikatoknya mengaku 900, dia belum berani muka. Datanglah Ustaz tadi, Ustaz Udin. Pas Udin datang nengok si Johnny, si Tony lesu. Nah, ngapa kamu cak lesu 2 ni? Ya bos, dapat nikmat tapi dapat musibah kami ni. Ngapo? Nah, bos kita jual 1 juta duit kemarin. Pas kami buka amplop hilang 100. Cari mana-mana tak ketemu. Tak ketemu. Pakainya Jul. Kau juga ada budak record ni? Ya ngapo? Lesu dah dia. Tanya semalam tidur tak? Tak tidur, dia pening.
Nah kondisi kau Jul sama dengan budak duit kau ini, tapi kau lebih parah. Budak ini nih ngejo ke sikok yang tidak di tangannya tadi 100, jadi punya pikiran dia lupa dia dapat 900 itu. Dia lupa kalau dia tuh dapat 900, cuma gara-gara mikirkan yang belum jadi milik dia 100 sampai dia muter sampai tak tidur. Nah kau macam itulah, kau sudah dapat banyak tapi kau masih mikirkan yang belum kau dapat. Kau dapat penghasilan 3 juta itu luar biasa, tapi kau mikirkan masih kemana kalau tidak dapat 4 juta 5 juta tadi, sampai kau dapat pacak tidur. Samalah dengan budak dua ekor ini. Tanya oleh Ustaz, tidur apa semalam kamu? Dah ajak tidur bos. Mikir ke 100 lumayan, kalau 100 hilang bos, mana tak tahu juga. Apa si Joni sama juga. Ketawa bos. Nasib kita ni sama. Cuma aku lebih parah dari kamu. Kamu tu dapat duit 900 kan? Iya bos, 900. Yang hilang, yang kamu cari, yang kamu tunggu berapa? 100. Coba kamu tenang kepikiran kamu, kata bos. Sama Ustaz Udin tadi ngomong 900 sudah dapat nikmat dari Allah. Nikmat bos 900. Nah ngapo gagal 100 yang belum jadi hak kamu, kamu muter-muter mikir capek pening palak mentak, sementara yang 900 kamu lupakan. Itu nikmat besar dari Allah. Nah bos kamu ni sama juga, dia dah acak tidur sebab hari ni gara-gara penghasilan biasa 5, 6 sampai 10 juta turun jadi 3 juta. 3 juta dia dilupakannya. Dia mikirkan ngapain dah 4 sampai 10 juta yang tidak jadi milik dia, dipikirkannya karena tak ada rasa syukur tadi. Siapapun kita akan sama seperti itu ya kawan. Tak usah nyungak, kata Rasulullah, nunduk. Yang kau dapat itulah nikmat dari Allah. Sama-sama tukang gojek, misal minta maaf ikhwan, kawalan narik 15 kali, kita baru 5 kali. Sudah jangan pening mikir ke dia, oh lemak 15, mak tahan kita no. Muncul rasa hasut, rasa dengki sama dia. Sudah gosim lah hasilnya dari sudah bagian kau, bukan bagian kau, tak bakal kau dapat. Sampai nanti nongkrong, oh dari jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib pucuk motor. Kalau Allah dah ngenjur, dah dapat juga. Kawan bawa ngantar penumpang, tahu dapat lagi, baru jalan 10 meter, bunyi bel lagi, no dapat lagi ojok, dapat lagi kita ngongok ingat dia. Ya. Padahal kita sudah dapat 5 kali penumpang, tapi ingat dia dapat 10, pikiran kita lupa. Ada kawan kita belum dapat sama sekali. Nah, ini perlu kita bersyukur atas nikmat Allah, ikhwan rahimakumullah. Ya, kalau kita bahas masalah nikmat ini luar biasa. Luar biasa. Dengan lagi kita nak makan. Insya Allah. Ya. Nikmat ada makanan datang dapat galau insya Allah. Tapi belum tentu itu nikmat jadi nikmat. Dan kalau tidak, antum punya nikmat yang lain. Nikmat sehat. Kalau ente sariawan malam ni tak pacak makan ente. Ada melenting di lidah, bebek sariawan. Ingok bebek budak makan pakai sambal pula, no lemak si uduh. Kita cuma ngelongok, apa gawe kita? Nah, ngabis ke setua ini. Minum banyak putih kita, nyicip kerupuk. Gizik memang datang, tapi kita tak acak makannya. Kita kadang lupa nikmat sehat yang selama ini kita rasakan. Ada orang punya duit banyak tapi tak pacak makannya. Kita setiap punya duit pacak kita makan banyak ya kawan, orang berduit. Ya. Sak kondangan, gedung mewah, hotel, prasmanan. Ngembeknya pun nasi putih, tahu tempe, no. Jadi kita ngapa mancing ni? Anda tak bisa kambing, adu darah. Itu rendang, gula, apa lagi? Jantung. Yang kita lah juga loh. Siapa yang hakikatnya lebih banyak nikmat? Kita ikhwan. Ya, jadi nikmat itu bukan dari bentuk kaya atau miskin. Kalau kenikmatan itu dirasakan dengan kaya dan miskin, Allah tidak adil. Tapi nikmat itu dengan banyak hal yang bisa kita rasakan. Dan nikmat paling besar yang hari ini kita dapatkan, kita bisa duduk berzikir dalam majlis di maqam para aulia Allah. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat untuk kita. InsyaAllah malam Selasa jatuh ikhwan yang ada kemampuan untuk bisa kumpul, kita ada majlis zikir ziarah Kiai Marogan. Ya, sore di Menawar tetap majlis, habis di Menawar kita jalan ke Kiai Marogan. Cuma hati-hati kami menghimbau ikhwan karena situ arus lalu lintasnya cukup deras dan cukup jauh juga. Jadi kalau pacak hati-hati, berhelm, jangan numpuk 3, jangan ngebut-ngebut.
Insyaallah ya semua aulia Allah kita dapatkan berkah dari mereka. Malam Rabu insyaallah setelah dari kampung Maro Majlis kita ziarah Dato Agil, dan malam Kamis insyaallah zikir ziarah seberang ulu maghrib kumpul di Masjid Al Haddad. Lalu kami undang antum sekalian ikhwan para habaib hadirin ikhwan sekalian, jatuhi hari Sabtu yang akan datang ada majelis besar di pondok pesantren kami mengadakan haul Al Habib Ahmad bin Hasan Fadaat, orang tua kami pendiri pondok pesantren Al Khairat Bekasi, sekaligus Hall Al Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Acara ini atas nama alumni pondok pesantren Al Khairat Bekasi. Alhamdulillah tahun ini kembali diadakan di pondok pesantren Anwar Thayyibah Jatuh sama sekali hari Sabtu yang akan datang tanggal 16 Agustus 22 sofar jam 9.30 sampai selesai. Terus jam kami sudah menyampaikan malam hari ini, mudah-mudahan ada keberkahan. Dan besok insyaallah malam Senin majelis di Masjid Al-Muhajirin OPI akan tetap dilaksanakan ba'dal maghrib insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal bikin halaqah sambil baca qasidah. Bikin halaqah satu halaqah 4 orang. Allahu Allahu ya Allah. Cucian tangan boleh. Wa qul ya Rabbi salli ala al-mukhtar taha rasul Allahu Allah ya Allah la nabil ya Rabbi salli ala al-mukhtar taha rasul ala fina bab maulana tarahna al-hamul rajin minhu al-mawahib wal-rida wal-qabul ya farad ya khawar ya mu'ti hablana kull sur واختم لنا منك بالحسنى نهار الكفر